Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala seyyidina Muhammed. Sallu ala tebibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Emir-u basi merviş ke zerar edibine dini İslam'ı da ki pır zeral diye zerar ödegine digece insana da asra saadeti da dönem Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da İslam'ı ki zerar diye ki zerar di beşi Kur'an-ı Kerim zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ehnes merve kebu به دوی خو مسلمان بود هات جان رسول الله علیه الصلاة والسلام مدح رسول الله تکر تقوم امام تهانیه زمان درد کرد شو چه زرارا مزن هبو دیگهانده صحابیا دیگهانده مسلمانه خدا عز و جل دو قرآن دا بس اخنس آیت شان خدا گویا محمد گو اخنس منافقه حفظا خواجه بکه her zaman Müslümana, her zaman insan münafık eziyet edibine. İnsan-ı münafık evi ku devivi kalbivi neyeke. Devivi ayrıye, kalbivi ayrıye. Devivi haşe, devivi rinde. Fakat kalbivi da kin he, boz he, adavet he. Kalbivi da nebaşi he. Ev insana münafık, evi devivi kalbivi neyeke. Ehnes aynı usabud hadacem Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ya Resulallah digu ez mi imam tehaniye ez digelteme zamanı dert ket şuji zerara enmezin digihande sahabiya digihande Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Müslüman her zaman insan-ı münafık per eziyet edibine çünkü bir devi dixape bir davranışi dixape bir giymavi dixape bir haberdanavi dixape fakat kalbi da nebaşi, nerindihe, Müslüman jüya devamlı eziyet edibine. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gutiyat hadise ki da ferman kiriye, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dibi, ayetül münafıkı selasın, İza hadese kezebe ve iza vaade ehlefe ve iza etumine khame. Alameti münafıkti sene. Zamanı haberde direv bike. İnsana ki sürekli direv şvaratı meslek, şvaratı seniat, kelime ki rasteva dernekeve o alameti münafıkti. Ve iza vaade ehlefe zamanı gücera soz behtek tünebe. Soz sahabi nebe. Soz bide pey sozi xaneçe. Sürekli sozi xude giş bike o alameti münafıkti. Ve iza tümine khane zamanı emaneti la hıyaneti ki emin nebe hain be. Evan hasi alameti hant keda mevcudu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gutiye. Eva insana münafıke nemiz bikej münafıke, roji bikej münafıke. Çe ibadet çike münafıke hatta nivan hasi اخلاقی هانی نه ترکینه و انسان منافقه خدا قرآنی دا گوتیه منافق و کافر ان طبقه جهنمی بنی دا برابر جهنمی دا شوده cezayı ona da kıyameti da cehennemi da bir kafir ara beraber şevutur. Kudat Kur'an'ı da guti. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da hadise gidin da ferman kiriye. Gutiye ebgadul ibadi ilallahi teala men kâne sevbahu hayr min amelihi. En abdi Khuda gazaba khulitke. En abdi Khuda ağır ceza dedi. Ev insanı ku gimavi, haberdanavi, ameli bezimi şehdu nebe. Ve kâne siyabuhu siyabul enbiya ve ameluhu amelul cebbari. Giymavi mezet ke, haberdanavi mezet ke, davranışı mezet ke Resulullah gutiye qaymeri dibe peygambere. Ama meri ameli mezet ke, ameli zalimay. En abdi Khuda gazaba khulid ke, Khuda ağır cezayı dedi eve. Zamanı Sultan Süleyman da deycem Sultan Süleyman dibi ya peygamberi Khuda filan devrişi dibi baskimiş kinan diye. Sultan Süleyman şine peyvi devrişi tine yani devriş evi giyma İslami giymiş diye. Jarad bid teçma baski teyriş kinan diye. Dibi eçüm neçir dikir hatta eçüm cem neferri ve temde safite baski ferri baski iş kes. Sultan Süleyman dizvara sert teyrişler sual ket teçma ferneda. Ya peygamberi Khuda dibi ez giyma xapyan. Ez davranışi xapyan. Me dişi mezeke me guqay Müslümane.
Mego qey zerarî nagîne min. Ez bûya xapiya mifir neda, heta nîgudest davîte baskê mifir da baskê mişkes. Sultan Süleyman jê radibê dibê em jî milekî bişkinin. Ji teyîrê radibê, madem ew baskek te şkînandiye, em jî milekî bişkine. Teyîr dibê na di milê wî neşkîne. Di milê wî bişkînî, milê wî sağ bibe. Wetî sağ bibe, ê dîsa yekî fenanên rast were, ê dîsa baskî bişkîne. Sultan Süleyman ji tê sual kir, çi ceza bidimê? Dibê bira gihîma xwe de giştî, gihîma xwe. Ez bi gihîma wî xapiya min got qey îslam e, got qey Müslüman e, got qey zerara wî nagîje merin. Özeta dînî İslamê ew e zaten. Resulullah sual kirine, menel Müslüman kiye? Peygamber aleyhissalatu vesselam gotiye, men sellemel müslimûne min lisanihi ve yedihi. Müslüman ew e, ew Müslüman ji destî wî, ji zimanî wî eziyet nebîne. Anlama İslamiyetê ew e, Müslüman ew e, ew herkes ji malê xwe, ji xûna xwe, ji eziyetê xwe jî selamet emîn e, jê natirse. Anlama İslamiyetê ew e. Teyî Sultan Süleyman radibê, tu gihîma wî de gişkirindî. Tu milê wî dişkînandinî, milê wî sağ bibe, yê eynî wî gihîma xwe re, hene însanê dinê bi gihîma wî bixapin, hene heywanê din gihîma wî bixapin, fenamê wî baskê wan bişkîne. Tu gihîma wî de giş bike, bira keş daha rastî ku teyî wetî dûr vadîtin, bira jê birevin. Padişahê İranê zamanê Resulullah aleyhissalatu vesselam da Kisra hêge padişahê İranê, kurekî wî hebiye dişîne pê alimekî, alim tîne dibê eva kurê min tesmîlî te, tu kurê min hemî ilm û edebê bikî. Hemî terbiye û edebê bikî, hemî ilmê bikî. Ew alim jî kurê wî hîm dike, kurê wî daha mezin dibe, hem edebê hîm dibe, hem ilmê hîm dibe. Sonê da daha êş alim biqete, alim yox yerde şiddetli toqatekî li wê zarokê dixe. Wetê lê dixe zarok dixeyî de, kam sûcek nekir, mixetak nekir, çima te yox yerde zulm li min kir, te heqaret min kir, te li min xist. Dixeyî de diçe daha bi alim re xeber nade. Zaman derbasî ve Kisra vefat dike padişahê İranê. Kurê wî derbasî dewsa wî dibe, wetê dibe padişah, alim dibe ez ê herim öğrenciyê xwe ziyaret bikim. Wetê diçe ziyaret dike, jê re dibe ya ustaz dibe te çima ew qas zulm li min kir? Sûsiz yerde te çima toqatek li min xist? Alim jê re dibe here bîra te neçe, naxir dibe zulm bîra me li naçe. Sebepsiz yerde te çima zulm li min kir? Alim jê re dibe bavê te tu tesmîlî min kirî, got piştî min kurê min ê bibe padişah, min jî ilm û edeb hîmî te kir, me ew toqat te xist, ji bo ku bibe guharekî tu têxî guhê xwe, tu bizanbî zulm çi qat tiştekî nerind e, heqaret çi qat tiştekî nerind e. Mêze bike ew qas zeman e, me ew qas te ra eziyetî, me ew qasa emek date, çima me yek toqatek yox yerden te xist, zulm te kir, bîra te neçe ve hetanî tu bimî jî bîra te naçe. Tu jî bizanbî, dîrobî padişah, tu jî bizanbî ku tu zulmê bikî, ew însanê zulm lê tê kirinî bîra wî jî naçe. Ji bo tu zulmê kesî nekî me ev toqata hanî te xist. Subhana rabbike rabbil izzeti amma yasifûn ve selamun alel murselîn. Elhamdülillahi rabbil âlemîn. El Fatiha ma'as salavat.